abateze amatwi radiyo ngwaje mbavu mbanje kubasuhuza butugeze mu mwanya w'amakuru mu kinyarwanda mugiye kugezwaho na Witije Viatori. Amakuru tuyatangiriye mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo uyu munsi cyujuje umwaka n'igice cyishe imbwa yitwa Farasisi. Iyo mbwa yitwa Farasisi yaje kwicwa izira yuko yavukiye mu bwoko bw'imbwa bwa Farasisi, kandi ubwo bwoko bw'imbwa bwa Farasisi bukaba butari bwemewe muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Iyo mbwa Farasisi yaje kuvuganirwa n'abanyamakuru bo mu bihugu byo hirya no hino ku isi, bavuga yuko nta mbwa yakagombye kwicwa izira uko yaremwe, ahubwo yakagombye kwicwa ari icyaha yakoze. Iyo mbwa Farasisi iza kongererwa amasaha 22 yo kugira ngo ibe igihumeka, mu gihe mu masaha 22 mu gihe yari atarashira igihugu cy'Ubwongereza cyaranze iciciyo mbwa yitwa Farasisi. Amakuru tuyakomeresha hano iwacu mu Rwanda, ubu tunyarukiye hagati ya Gasabo na Rwamagana na Kicukiro. Mu mwaka wa 2016 haje kubera impanuka y'icyogajuru cya Maroke. Icyo cyogajuru cya Maroke ari indege ya kajugujugu yo mu bwoko bwa gisirikare Uburusiya, ubwo yari imicunga umutekano w'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari. Iyo ndege karimwo abasirikare 4, 2 baje gukomereka, ariko abandi 2 ntacyo bigeze baba. Bakaba baraje gukurikirana icyateye iyo mpanuka y'iyo ndege ya kajugujugu muri karitsiye ya Kandahari. Basanze mu gishanga cya Rugende bari baraye batekera Kanyanga, ariko ku bari baraye bateka Kanyanga muri iryo joro bakimara kumva agasaku k'iyo mpanuka y'iyo ndege ya kajugujugu, bahise bava hasi barirukanka bahasiga umusaza umwe, kandi uwo musaza nawe kugira ngo ahasigare bavuga yuko ari yanyweye kuri Kanyanga ya mbere bari bahishije, yumva yuko izaryoha imuca intege, ahasigara ku mpamvu yuko yari yahasinziriye. Niwe bashoboye kubyutsa mukorera ingungura ijyana aho polisi ya Kabuga yakoreraga, ajya gusobanura ku bijyanye n'iteka rya Kanyanga muri karitsiye ya Kandahari. Ababwiza ukuri yuko muri karitsiye ya Kandahari nta mupolisi n'umwe wari ugitinyuka kuhagera, bitewe no gutinya abasinzi ba Kanyanga muri iyo karitsiye ya Kandahari. Amakuru turacyakomereza hano iwacu mu Rwanda, ubu tunyarukiye mu mujyi wa Kigali ubwo umunyamakuru wacu aheruka kwitaba Imana. Bateraga umuti wica umubu mu mujyi wa Kigali, ahura n'umubu upima ibiro 301 mu isagonda. Umubu uramugonga, Imana iramuhamagara nawe arayitaba. Amakuru tuyakomereza i Roma mu Butaliyane. I Roma mu Butaliyane ubwo hamaze iminsi bakubise abantu muri kiliziya, babaziza ati dore igihe mwahereye muvuye Yesu azaza. Kugeza na n'ubu akaba ataraza. Umwe muri bo niko ari kubanga igisasu kugira ngo akimanike mu kirere, kandi nakimanika mu kirere ngo ni ukugira ngo Yesu atazongera kudutungura nko mu gihe gishize. Umwe muri baravuga ati Yesu mbatazi ngo yakubitiwe yaje kuri iyi si, maze beke yongere agaruke. Aya makuru mwagezwagaho na radiyo ngwaje mbavu, yivugira muravu n'igihori kumvikanira mu mwate w'isi naho mu kanya mu buryo burambuye.